Ne postoji spominjanje da ima Srba u Bosni ili Hrvatskoj, niti u jednom pisanom dokumentu ili izvoru sve do kraja 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća. Tek kada ministar u vladi Srbije Ilija Garašanin u svom dijelu načrtan je 1844. godine počne zagovarati velikosrpsku ideologiju i Vuk Karadžić u svom članku "Srbi svi i Srbi svuda" počinje srbiziranje Bošnjaka Bosanasa pravoslavaca. Čak i sam Garašanin u svom dijelu ne spominje da preko Drine žive Srbi, već ih i on naziva Bošnjacima grakoistočne vjere i to na desetine puta. Također, prvi broj Matice Srpske iz 1826. godine navodi da u Bosni žive Bošnjaci grkoistočne vjere. Primjera radi, Teofil Bogoljub Petranović je bio utemeljitelj srpskih propagandnih aktivnosti u Bosni. Kao plaćenik srbijanske vlade, Petranović je 60. godina 19. stoljeća oko sebe okupio čitavu mrežu istomišljenika, koji su radili na širenju srpskog nacionalnog identiteta među bošnjačkim pravoslavcima, ali i među dijelom bosanskih Vlaha, koji su bili pogodni za utapljanje u srpski nacionalni okvir. Fra Grga Martić, koji je živio u Sarajevu u isto vrijeme kada i Petranović, u svojim zapamćenjima navodi da je Teofil Petranović bio glavni organizator srpske propagande u Bosni. U predgovoru Petranovićevoj knjizi Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine, Novak Kilibarda piše da je Petranović cijenio ukazano povjerenje vlade Srbije, pa je za vrijeme svoga boravka u Sarajevu od 1862. do 1869. godine neprekidno širio srpsku propagandu. Nadalje, Kilibarda navodi da je Petranović, kao povjerenik srpske vlade u Bosni, dobijao više novčane potpore nego i jedan drugi povjerenik. Pored ovih administrativnih Srba bilo je i kupljenih. Vasa Pelagić je savjetovao učiteljima da čim stupe u školu nauče da na pitanje đaku "Tko si ti mali?" odgovore "Ja sam Srbin." A bilo bi i dobro, veli dalje Pelagić, ako bi se našli dobri ljudi koji bi tom prilikom dali djeci pokoj kresar, kako bi u njemu probudili želju da tako odgovori. Obušenikova, Fredzon, Sedmi međunarodni kongres slavista 1973, 129, očigledano da je Srbija sve upotrijebila za asimiliciju svih onih koji su se nalazili na njenoj teritoriji, pa i van te teritorije, Bosna. U ostvarenju tih ciljeva pomagali su i oni koji su anektirali Bosnu i Hercegovinu. Vrijedno je napomenuti i ovo. Od 1862. godine u Sarajevu i drugim većim bosanskim gradovima, pazarnim pijačnim danima izlazili su pred pravoslavne seljake agitatori obučeni od Teofila Petranovića, a svi plaćeni i instruirani iz Beograda, i seljake ubjeđivali da oni više ne treba da sebe nazivaju Vlasima, kako su dotad sami sebe imenovali, nego da treba da govore da su oni Srbi. Pošto je propagandom pripremljen teren, prešao je Petranović 1868. godine na organizovanje ustaničkih četa. Iz spiska njegovih ustalaca, koji je dostavio srpskoj vladi, vidi se da je bio organizator širokih razmjera. Organizovao je čete u Osječanima, Glasincu, Jahorini, Kozatiću, Borku, Zagorju, Lovnici, Konjicu, Lijevnu, Dobrunu, Mileševi, Prijepolju i Pljevljima. Redovno je spremao izvještaje srpskoj vladi o svom radu i kretanju političkog barometra u Bosni. Kako to sam kaže, Petranović je junačke radnje spremio bio za srpstvo i Srbiju, kako prvi srpski top pukne na Drini, da se čete na najpovoljnijim tačkama nađu. Jedan od najboljih dokaza tko je živio u Bosni može se naći u Americi na ostrvu Ellis, u tamošnjem arhivu. Kada su Bosanci emigrirali u Ameriku, popunjavali su dokumenta koja su sadržavala rubriku o državi iz koje imigranti dolazi i rubriku što je po narodnosti etnicitetu. Američki službenik je te rubrike popunjavao na osnovu izjašnjavanja imigranata, jer, kako bi to on znao? Tako imamo Stojaković Jovica, Novaković Nikola, Todić Vid, Vojnović Mile, Drljača Marko, Baždar Damjan, Kesić Janko, Šević Obrad, državljani Austrije, a po narodnosti i etničnosti su Bosanci / Bošnjaci. Ušli su u Ameriku 1912. godine, znači 6 godina prije nego što su proglašeni dekretom da su Srbi, država Srba, Hrvata i Slovenaca. Dalje, državljani Austrije, a po narodnosti Bosanci Bošnjaci, Banjac Mirko, Stojaković Lazo, Banjac Ostoja. Dakle, preko Drine do 1918. godine niko se praktično nije smatrao Srbinom, ili vrlo malo ljudi,
kod kojih je već tada upalila ta ideologija srpstva. Svi znamo da je 1918. godine nastala država Srba, Hrvata i Slovena, što će reći dekretom je naređeno da postoje samo 3 narodnosti. Tako je 1918. godine zvanično proglašena formula pravoslavac jednako Srbin. Iako se ljudi preko Drine do tada nisu izjašnjavali, niti su imali svijest da su Srbi. I na kraju još ovo, Ćorović Vejso zajedno sa grupom Hercegovaca upisali su da su po narodnosti Sloveni, pa prekrižili, pa stavili da su Hercegovci. Samo se nisu dosjetili da su Srbi. Evo i Šantić Ćirilo, država Austrija, izjasnio se kao Dalmatinac. Sa dolaskom Osmanlija, pojavljuju se mahom narod Vlasi ili Karavlasi, koji jesu pravoslavci, ali ne i Srbi. To doseljavanje počinje krajem 15. stoljeća. Druga važna stvar jeste da srpska država nije nikad pokorila Bosnu, pa nikad je bila najjača sa Keram Dušanom u 14. stoljeću. Jedini put kad je srpska država imala dio Bosne, tačnije samo Srijebrenicu, jeste kad je početkom 15. stoljeća, pošto je tad Bosna bila oslabljena, bila pod privremenom vlašću Ugarske, te je kralj Sigismund darovao rudnik Srebrenicu 1413. godine knezu Lazareviću, a i to je kratko potrajalo. Dakle, sa pojavom srpskih ustanaka početkom 19. stoljeća i konačnog oslobađanja Srbije od Osmanlija i pojavom načrtanija, tad se javlja ideja Velike Srbije i da su Bosna i Hrvatska srpske zemlje. Prije ovoga ne postoji pisan dokument da u Bosni postoje Srbi. Postoje samo Bošnjaci pravoslavne vjere. Tad se rađa velikosrpska ideologija gdje god je pravoslavac, da je on Srbin, a to je i srpska zemlja. Nažalost, bosansko pravoslavlje to prihvata kao istinu, te dolazi do razvijanja srpske narodne nacionalne svijesti, umjesto bosanske. Tome je pogodovala aneksija Bosne i propast Osmanskog carstva. Te 1908. godine ukida se ime bosanski jezik, a uvodi srpski jezik i ćirilica. A poznato je da nema naroda ili nacije ako nema svoj jezik, pa idući tom logikom nema ni Bosanasa. Formiraju se srpske stranke, društva i tako dalje. Dolazi Prvi svjetski rat, gdje Srbija izlazi kao pobjednik i stvara državu Srba, Hrvata i Slovenca, potom Kraljevinu Jugoslaviju, a to je ništa drugo nego ostvarenje ideje Velike Srbije. Poslije dolazi Drugi svjetski rat, gdje pobjeđuje Titova ideologija i onemogućava velikosrpske ideje. Smrt Tita, raspad komunizma i Jugoslavije, te čuveni memorandum Sanu, a sa Dobricom Ćosićem, dovodi do revitaliziranja ideje stare 150 godina da se ostvari Velika Srbija.